Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat doyo. Alhamdulillah. Niki mengke anu nggih muni kabeh. Pengen syafaat pun Kanjeng Nabi to kabeh? Pengen doyo mlebu swarga? Ya mungkin sing tenanan. Nggih, pun. Pengen sekolah pinter? Ngatung. Pengen kabeh nggih? Lah nek pengen mungkin tenanan nggih? Pun. Ala hadinya walikinya ati sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah habibina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa ahlihi kiram. Thumma ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i wa salihin wa jami'il malaikati al-muqarrabin ila hadrati sultani awliya'i sayyidina Syekh Abdul Hasan As-Sadri Syekh Abdul Qadir As-Sadri Syekh Muhammad Al-Maliki Thumma hadrati ingkang babat desa ken benih jure mbahyang sakolati wa nausan almarhumah Mbahiyai Sodik Genuk Watu Jombang almarhumah Mbahiyai Safaan Nganjuk almarhum Gus Kolis almarhumah Bapak Ajib Ibu Mahmudah Ibu Sofian Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Ya,